ku bufatanye na United na True Art Entertainment kugira ngo filime z'ubwenge zibagereho. Nuko tugatangiye ukibona filime itangiye gutya wumva ijwi ari mwenyewe jya umenya ko ugiye gusobanukirwa izi ntago ari za filime zavugirijwemo induru. Dutangire hakuno n'amasaha y'ijoro barakwereka hari yazaga hari kan ni mu gicuku ati ndabizi neza cyane ndetse nibigoye kubivuga kwa abantu bose rega bagushaka bashaka filime z'icyamamare ndategura hakuno barakwereka umusore waje yaje itakuramo imyenda yambara hano gira gutya ni mu karesitora bimeze biti amasaha y'ijoro muri iyo resitora yo gusurimo abaseriferi bari mu kazi mu karesitora nyine ya komande ziratangwa amasaha y'ijoro umukobwa ari amasaha y'ijoro kudutangiye filime yacu amaze kuvayo asa hakurino mu gicuku n'umuserivisi cyo ni igifaransa sano kumbe hari umukiriya wasinzira imenya komande yatinze we Niko we umusore icyuki gisinziriye icyuki cy'umusaza wagize umunsi ukomeye yego dusobanura ijambo kurinda ubundi tukimanukira uri kwiga ibiki ni umusore ntabirenze ni sociological theory bisa nkaho binesheje ibyo ari kwiga corporate empirical analysis. Urabona iyo bigeze kuba umuntu yanononsura ibyo bintu wiga ni ibintu bitoroshye baraseka. Can I get you anything else? Hari ikindi kintu ukeneye kumbe bidatinze umuseriveri na wa musore bari bari kumwe yewe ga baseriveri Adam honey umva akaruhuko bari bamaye kararangiye kumbe yari masaha y'akaruhuko reka nsubire guseriva mu masaha y'akaruhuko araza akaba ari kumwe n'umusore mu modoka mbega abaseriveri b'iyi minsi sheri igihe urekera gukora amajoro rero birakenewe sheri tugomba kugerageza tukareba ko twagumisha umutwe wacu hejuru y'amazi kugeza urangije kwiga mbega umukobwa akora igishoboka cyose kugira ngo we n'uyu musore barebe ko babaho bivuze ngo uyu mukobwa n'uyu musore n'ubundi basanzwe babana n'abasheri umva we banza urangize kwiga ushaka akazi nanjye mbone gusubira ku ishuri ni couple nyine banye umwe arakora undi akiga ati nurangiza kwiga uzashaka akazi none nanjye nsubire ku ishuri no gufatanya mu gihe umwe abavuga ati njye nkeneye umugabo wanyishyurira amashuri ndagukunda nanjye ndagukunda ni couple yikundana iri hano umusore ni Adam umukobwa we sinzi amazina numvisha amwita ngo hani nimba ari ibiki dore kandi imico mibi umva urabizi reka ngende bose atamerera nabi umukobwa n'umuseriveri basubiramo indani mu karesitora mu masaha y'akaruhuko sheri we yaje kumusura ni Adam basubiramo indani bavayo andariye n'andi mafaranga ari faranga yose murayafite gusubiramo indani yumva byakomeye kumbe ari igisambo cyatatse iduka nyagasani ntumenyere murama amafaranga nyagasani bikangamo igisambo cyatatse akaresitora cyashaka amafaranga umusore agufatira hano ipanu gufatira ipanu hano umereza amafaranga yandi asigaye katurishira iceceka umusore yitacaho uyu arareba umusore avayo mu karesitora sheri wakoramo hari igisambo cyatatse no gufunga umwuka ndamukubita ipanu tu umukobwa arareba ari kureberamo hano reka turare mwana mu ndi mafaranga agiye kandi pano umusore aramwambara pano ku mutwe dangerous lies niko bakisi ni ikinyoma kibi cyane cyase bya binyoma bibi cyane byawe umukiro uri muri resitora twakwita nk'intwari yatumye batiba kano karesitora ibi byose umusore batangiye kumutakagiza abandi babashaka views hano hirya mu karesitora kari Nyamirambo rero umuntu yaje aratabara ibyo byose nibyo twabonye tuwakubiswe ipanu agomba kujya muri gereza ariko nyuma yuko avuye kwa muganga yoroheye ibikomere bamuteye ku mutwe barakwereka hashize amezi nibyo bibaye amezi anashize barakwereka amezi anashize uriya musore mu karesitora ke yari yasuyemo sheri we ibyo yakoze twabibonye hashize amezi ane biriya bintu bibaye
bwarakeye barakwereka hashize iminsi. Amezi ane ntabwo ari ikintu cyoroshye, mwe muri kwirebera filime mutuje nta n'igitima kibi. Hakuno barakwereka wa mukobwa yaje yakurino. Uyu niyo twanatangiranye. Umukobwa Zan Katorori rakitura gusuhuje rukumani we. Hakurino yaratuva. Mwaramutse Ronald. Umukobwa yaje yakurino aho twatangiye ari umuseriveri. Yaje yakurino n'urugo rw'ahantu hamagara twitwa Leonard. Cyasere wonari we. Azakuna umukobwa atora ikinyamakuru. Umukobwa dore urugo ni rwiza, inzu ni nziza mu nceri. Nta message nshyashya. Umukobwa yabyukiye mu rugo rw'ahantu arangisha aza guteka icyayi. Amaze guteka ibyo ateka n'urugo rw'umukire. Uyu mukobwa kuva kera ni umuseriveri. She's amazing. Urakoze Kati. Umukobwa yitwa Keti. Father planted that tree on the day I was Shira giti papa wanjye yagiteye umunsi navukiye. 8 years ago. Hashize imyaka 88 bagiteye. When I was a boy, would say my mother had a green thumb. Abantu bajya bavuga ngo mama wanjye afite igikumwe cy'icyatsi. The show place. Kukantu hose rwose yakoraga yahateraga ibiti. Ni mama we. I hired a fellow once to clean it up. This was a couple of years ago. Hashize nk'imyaka 2 nzanye umuntu ngajya akora mu busitani hano hantu hakikoresha neza. None so umusore byamugendekeye gute wazanye ngakore mu busitani bwawe? 2 weeks and then stop coming. Yitwaga Rick Ross yaraje akora nk'ibyumweru 2 hano ndangije mitamo burira irengero. I sound like some silly old man. Ariko uri kumva ameze nk'igisaza kirwaye kiri kubwira ibintu dushaka kumva. Uyu munsi ni isabukuru yacu. 4 months ago today. Hashize amezi 4 uyu munsi. To my door. Agents ukorera kunyohereje nk'umukozi na agents zibazohereza abakozi mu ngo. Friend. Uri inshuti yanjye, uri umuntu nyitaho. Come on. Kiravanze nk'imiti. Your medication. Usanga nyine ari company zohereza abakozi ku musaza nk'uyu w'umukire bo wibera mu nzu wenyine, bagakohereza umwana w'umukobwa uzajya ugufasha akakwitaka kubikiriza igihe unywera imiti. Couple of weeks. Hashize ibyumweru 2. Yaratashye na sheri we. Gotta jump through a lot of hoops. Umva naragiye gukora interview muri company hambaye cyane. Sinzi ko ndi butsinde. That kind of job, you know, they have their own way. Urabizi kano kazi ngiye gusaba bafite uburyo bakora ibintu byabo. Usore yabuze akazi. A little stressed right now. Mfite stress none umukobwa ni ukora wenyine. Another call from the student loan people today. Babantu bishyuza inguzanyo y'ishuri no bari guhamagara. You stopped taking classes, so we have to start. Warekeye kwiga rero bivuze ngo tugiye gutangira kwishyura inguzanyo. We're to a collection agency. Bitisa amafaranga bazatangira kuyakura kuri agence yanjye nkorera abanyaka amafaranga yawe. While you're at it too. Yakasanye. The rep with our health insurance. Okay, Katie. Umenye ko tutarishyura na silence y'ubuzima. Alright, don't worry. Umusore natabona akazi ngo amafaranga baratangira kujya bayakata umukobwa yo kwishyura inguzanyo y'ishuri. Ni ikibazo mbega nago byoroshye. Buri urukundo niyo rwaba ruhara amafaranga yadahari hari ikintu kiba kiri kubura. To. Katie. Not to worry. Oya wimbwira ngo simpangayike. Sorry. Babarire. Mve. Mukobwa afite ibibazo. Ni ukora wenyine. We're in serious trouble. Turi mu bibazo bikomeye Adam. We need to get some money coming in soon. Dukeneye gushaka amafaranga ko byamera kose. Saying that for months. Umaze amezi umbwira ngo uraza gushaka icyo wakora. For me to take some minimum wage job. That's why I quit school so that I can find something that pays enough. Sheri nanjye niyo mpamvu naretse ishuri kugira ngo nze nshaka amafaranga. I just need a little bit more. Kugira ngo twishyure byibura amadeni dufite. I need more time. Nta kindi gihe dufite. Nta gihe dufite. Let me help. Reka ngufashe. Oya ndabyikorera. Adam ariko nawe umukobwa ararakara ibintu batangira kubimena. Sike. Nakubwiye ngo amafaranga ahantu atari ari ikintu kiba kibura. Amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri bigendana byuzuzanye kandi birenze byose. You ever listen to me? Kuki utanyumva? Why did you go in there? Kuki ubundi cyagiye wagiyeyo? Adam. Nari nakwinginze. He could have killed you. Cyagiye amezi anashize bari kukwica wagiye gutabara nakubuje watabara gutabara iki? Cyagiye afata ipanu dutangira filime. Never hearing your voice. Ibaze iyo bakwica sinzongere kumva ijwi ryawe. Umukobwa nako karamubabaje. Umusore buryo agiye gutabara. Nta kintu kikimeze neza na ndimwe rirenze. 4 months. Sheri yashize amezi n'ibyo bintu bibaye. No. Oya. I'm sorry. Babarire umukobwa cyo. Karakaru karamubaje umusore yagiye gutabara yirengagije ko bashobora kumwica. Ow. Yeah. Who's there? Ninde urimo indani?
kumbe muze yari hano mu masaha y'ijoro. Wa musaza Leonard twabonye umukobwa akorera ku manywa yarabyutse n'ikibando cye. Kurikire filime. Kumbe umukobwa niho yayisaza. Amaze guserera na sheri we yayisaza hano. Sheri wari kumuhamagara umukobwa ntiyitaba. Leonard. Oh, it's you. Ni weho? Katie. Katie. What are you doing out here? Urakurikirana? You were asleep. Natekereje ko usinziriye. Came here to think. Nari nshano kwicara ngo ntekereze. What are you doing with that? Urakora iki nicyo kibando? Someone in the house again. Ndakeka nungiye kumva umuntu muri iyi nzu. Talking, and when I come down, they're always gone. Hari ikintu n'injoro n'icyamye njye numva abantu bagenda mu nzu yanjye nabyuka nk'ababura. Nta muntu uhari. Gatorori. You all right? Bise neza. Why didn't you tell me you had troubles? Wa mukobwa kuki utari urambwiye ko ufite ibibazo by'amafaranga? Not your problem. Erega ntabwo ari ikibazo cyawe. Ukeneye angahe? No. Oya. We're friends. Turi inshuti. We are. Ye turi inshuti. Then let me help. Reka ngufashe. I've got a little money set. Njye mfite amafaranga bari ku ruhande. Never do that. Ntabwo nakwemera ko amafaranga y'ubuntu. Starting out. Urabona muri inshuti nako muri couple we n'umukunzi wawe muri bwo mugitangira akazi. About money. Ntabwo mama kwiguhangayikishwa n'amafaranga. But to be in love. Kuba mu rukundo. Family one day. Hari ukazagira n'umuryango ugasazanya n'uwo musore. Ni ibintu byiza. I wanted when I was a young man. Ni ibintu nose nifuza nanjye ngira umwana kugira umukunzi tugasazana. Some small. Natekerezaga ngo mu buryo mwe cyangwa ubundi. Made a difference to someone. Kibura mwebwe nk'abakorera itandukanye we na sheri wawe nk'abaka amafaranga. Umve mwambwiye amafaranga mukeneye nkayabaha nka couple yanyu. Ko mbona ari couple ikizamu. Sheri wanjye akeneye akazi. Aho kuduha amafaranga duha akazi. Hari abantu babiyubashye ku buryo umuntu utabwira ati amafaranga ngayemere. Akubwira ati kugira ngo amafaranga ambwira ikintu ngo ukorera bibarirwe muri ayo mafaranga ariko amafaranga y'ubuntu n'ububwa guta umuntu agwa amafaranga. Bidatinze umukobwa yabyutse azana sheri we hehe kwa Leonard. Biraza kumera sawa. Aje kumusabira akazi. Genda avugana nawe. Sibyo? Tugende baguha akazi umusore yari yarabuze akazi neza. Akazi nakibura. Hey, buriya ubona zino filime tuzisobanura ugasanga zitunze abantu ibihumbi. Yes. Hey, Imana buriya hari ingorora n'ibizaduha. I can pick it up after 5 probably. Umukobwa ari hakurino kureba hanze sasa umusore umusheri we ari kumwe na muzere Leonard batangiye kumwereka icyo bikuri nakubwiye ngo filime z'ubwenge no kuzitangira ubundi. Yeah. Umukobwa ari hano. Hari uwaje gukomanga. Hi, how you doing? Bite mumise muti. So sorry to bother you. My name is Mickey Hayden. Amazina yanjye ni Mickey Hayden. Agent. Ati ndi abantu bagenda bagurisha amazu b'abakomisiyoneri. But I have this new client. Just got transferred to the city. Ati mfite umukiriya wimukiye muri uyu mujyi. Family, couple of dogs. Afite imbwa, afite umuryango. Horrible. Anyway, he is looking for just the right home. Iyi nzu yayikunze arayishaka. Driving through the neighborhood here. Took one look at this amazing house. Ese ari gucana bona inzu itangaje. Iyi nzu ntabwo igurishwa. Are you the owner? Niwe nyirayo? No. Oya. Trust me. Ariko nyizera. You're wasting your time. Waba uri kwangiza igihe cyawe. Lived here his entire life. Ati nyiri inzu yabaye hano n'umuryango we wose kuva kera ntabwo bayigurisha. Seriously motivated. Umva umukire wanjye inzu arayishaka cyane afite gahunda. I don't know what to tell you. Sinzi icyo nakubwira. Babarire. But good luck. Ariko nkwifurije amahirwe mushaka indi nzu mva. Could you do me a favor? None se muko wamfasha? Katie. Banyita Katie. If by some crazy chance hagize nk'ikintu kiba uwo mugabo agahindura ibitekerezo bye, uzampamagare rwose inzu turashaka kuyigura. Ibyo ntabwo bizaba. Thank you. Urakoze. You have a great day. Ukiri umunsi mwiza. Uje yitwa Hayden. Yaraje kubaza inzu nimba igurishwa. Umuntu araza akagukumangira ahubwira ati inzu yawe wasohotse nka kwishyura. Amafaranga nta kintu adakora. Kobwa cawo katorore. They want to make an offer? Sounds like it. Bashaka kuyishyura ye. I'm sure it'll look better after. Bagira gutya bagafata n'akaruhuko bakanywa kuri byeri n'umusaza bari gukorera bombi n'umusore we sheri we bamuhaye akazi. Must be nice. Dore inzu ukuntu baba yireba iri hakurya. Ni inzu nziza. Umusore yakomeje akazi. Hano hari imodoka ziba ziparitse umusaza atagikoresha za modoka nziza. Sha bafite barakimara. Nuko cyavuze akomeza akazi k'amaboko. Akomeza akazi k'amaboko. Ndimeze bite rero? Leonard ni mu gitondo. Buri gitondo baza mu kazi. Mukobwa inzu nini nyine uragenda ugategura ibya mu gitondo ugatangira kuzenguruka ushaka nyiri inzari hehe niko kazi kabo.
gusa shaho umukozi nk'uyu nguyu kumutunga muri biriya bihugu by'uku gutekera ugira gute ntago ibyo bintu biba byoroshye hano ukabona mfite bari crossing nka 5 ngo ugire ngo hara ntago biba byoroshye urakoze Keti My parents used to play this. abyeyi banje bajyaga bancurangiriza indirimbo ni nziza Sit with me a moment. yaba wicaranye nanjye ho gatariko tuganire ntago amufata nk'umukozi amufata nk'inshuti ye wicaye tuganire yicara no bumva indirimbo muzamwumvisha ibirimbo bya kera kumva abakobwa b'iminsi babishakira bendova umusore nawe ari mu mirimo y'amaboko hanze yarize amashuri amupfira ubusa ari mu mirimo y'amaboko hey amafaranga bari amafaranga akazi kose uba ugomba kugakora hey hari igihe usaba umuntu ngo ngiye kari akazi sinagakora kandi akaza bakubwira ngo wanguriye intore seroki sha Did you lock the back door? Yep. Good. bidatinze bano baje hano So, when do I get the grand tour? See how the other half lives. Time will. bafayo What about that Buick? Looks like it's been parked there for a while. Wouldn't even drive it anymore? No, not since I've known him. I don't think he's driven in years. yeah bafashe imodoka barerekera bavuye mu kazi nibwo bakirangiza akazi kumbe mu nzira bagenda bakiva mu kazi hari imodoka yasaye nk'ibakurikira ndagira ngo kurikire filime sa mu rugo I was reading online. ndi gusoma online It's medical school with a really great program in ndi pediatrics. gusoma ishuri rwose rifite porogaramu ya pediatric Send you the link. nakwereje link urebe nimba iryo shuri utaryigaho utajya kuryigaho mukobwa ni couple ikundana gusa baracyifitiye utubazo tw'amafaranga ariko ikibazo cy'amafaranga nikijya kinashira rega nta muntu n'umwe ku isi udafite ikibazo cy'amafaranga nanjye ndagukunda bari aho ngaho baraganira iminsi yakomeje kwicuma umusore agera gutya akajya gukora muri rwa rugo rwo kwa muzehe hagakupakupa hagakora muri jaride abantu bakora mu busitani babita gute abasitari ni umusitari akora mu busitani bwo muri uru rugo rw'abakire Mr. Calvin. Mr. Calvin How are you today? I'm meze utuye munsi so we weren't expecting. ntabwo twari tuzi kuri buze hano Is this a good time? ntabwo ari igihe cyiza cyo kuza Come in. oya ni kari binjira ni umusaza waje Mico the best Mr. Calvin is here from. Leonard Mico yaraje kukureba dore Mico ni pfupfu Calvin, how nice to see you again. yabibe byose kongera kubona No. Mico Not at all. No, I just happened to be in the neighborhood. narindi muri kano gace Drop in, say hi. ndavuga ntiwaza nkabasuhuza We might have a chat. ndavuga ni njye nawe dushobora kuganira sasa uyu niwe mu bosi nyiri kampani yohereje uyu mukobwa gukora hano mbega ni kampani yohereza abakozi mu ngo mbega niwe uhemba uriya mukobwa What's for lunch? we Oh, Joey in the big scary. wikanze You can't be in here. ntabwo wakinjiye mu nzu uruhura umusitari ukora mu busitani Drop in. bosi wanjye Mico aje hano ubusohotse atakubona Yeah, and he sees my husband working here. That won't look a little. umva bosi wanjye Mico abonye ko banyohereje gukora hano nkazana umugabo wanjye nakakora babona ko ari bibi babona ko nyine hajemo ibindi bintu nyine bidasanzwe ko umugabo n'umugore bakora ahantu hamwe urugo rw'umuntu I'm hungry. ndashonje ariko sheri genda ariko genda bose ni abayaya muri uru rugo ni abayaye katorori Well, Mr. Wellesley seems uyakomeza akazi ke to have gotten. ni umusitari yikorera mu busitani Interesting man. I like talking Yeah. to him. You hired a gardener? mwaje gushaka se n'umusitari ukora mu busitani nuriye Okay. Well, Okay. I'll see you soon, kid. tuzabona na vuba Keti uyu niwe bosi wa Keti niwe wamwohereje ni Mico Micaco akomeza bidatinze barakwereka bosi yaje gusinya sheke hano sinya sheke maze gusinya sheke ashyira muri envelope hano umukobwa saa sita zano two kurya akamwitaho I especially care for our Mr. Calvin. Why not? He keeps asking all these questions. uriya mugabo Mico ariko bosi we kuki abavuye hano Up to make you look bad. akumbazaho ibintu byinshi ashaka ko nkubona nabi Care of you. That's all. Well, don't you icyo cyo nuko nkwitaho told him I couldn't get along without. icyo mbwiye Mico bose mubwiye ko ntabasha kubaho ntagufite ahita amwishyura gukubita sheke kwezi kukirangira ati manukire baramuhembye bidatinze feri ya mbere baje yakora ino nta hantu bananditse ATM ubwo baje kuri banki agasheke barakabahaye sheke iri hano kumbe kuri basheke iriho miliyoni 7 Adam ibi ni biki
Rimano Jackson sheke azanye kuri bank yawe na boss ye arabona iriho Did you get a raise? mani barakuzamuye se oya ibihumbi 17 nako by'idolari I said something to Leonard. hari amagambo nabwiye boss wanjye Leonard yerekeranye natwe uravuga iki I told him we're broke. namubwiye ko njye nawe tudafite amafaranga Christ, Katie. Yesu Kristo Katie waneje boss wawe Personal, don't you think? ibyo bari hagati yanjye nawe ariko You were being a jerk and wari kwitwara nk'umuswa icyo gihe nyene umuntu tuvugana Being a jerk. cyane nitwaye nk'umuswa Leonard wanted to help, so he offered to get. Leonard yashaka kudufasha rero wabona niyo mpamvu yaduhaye n'amafaranga menshi sasa niwo kuba bohemba umuntu igihumbi cy'idolari wamuha sheke akabona umuhaye ibihumbi 17 by'idolari It's for both of us. Like he added an extra zero. wabona iyi sheke ari yanjye nawe niyo mpamvu yongeyeho amafaranga menshi byari 1,700 none yongeyeho 0 ubwo bibaye 17 uyu arahamagara Leonard urakora ibiki We can't keep this. Has to write us another. ngiye kumuhamagara tumubaze iyi sheke ntabwo twabikuza amafaranga menshi wabona yanibeshye Bank will be closed. umva nidusubire ngo dusinyire indi sheke banki iraba yafunze Kicking in our door. kandi turamutse turaye tutishyuye amafaranga iri joro y'abandi byaba ari ikibazo Alright, sawa look. reba Why don't we kubera iki deposit the check tugende ano mafaranga tuyabitse just for tonight? dufate amafaranga make dukeneye twishyure Talk to Leonard in the morning. mu gitondo tuvugane na Leonard tumubwire ko amafaranga ye yaduhaye menshi tumusubizayo mbega bagenda amafaranga babitse kuri konti yabo bakureho ayabo bakeneye bishyura amadeni mu gitondo bashyire boss ati waturengereje amafaranga menshi usubirana amafaranga yawe ntayo dukeneye cyangwa babwira impamvu yabahaye amafaranga menshi kumbe ibyo byose uko bari kubikora Hayden wa wundi waje avuga atagurisha amazu ari kubareba. What's Leonard's deal anyway? What's he doing in that big house all by himself? ubundi uriya mugabo ku Leonard aba mu nzu nini wenyine His parents passed away like ababyeyi be barapfuye 30 years ago. imyaka nka 30 ishize Child, never married. yari we mwana wenyine bafite ntiyigeze ashaka umugore nta wundi muryango afite It must be tough. menya bigoye Being all alone like that? kuba uri wenyine kuriya ni umusaza uba wenyine asaje ari wenyine niyo mpamvu aba yarashatse abakozi Guy. ariko ni umuntu mwiza Leonard ni bosi we Yeah. umukobwa aza kwishyura udufagitire hakuno wibutse izi filime ufite nk'umuntu wawe wabuze ukuntu yirebera agasobanuye cyangwa iki uzajya uzisanga ku gasobanuye 250.com agasobanuye 250.com ubwo niba abantu batabasha kubona umu DJ hafi naho ubundi uzajya uzisanga na ba DJ United bayazibahaye ndetse na True Art Entertainment ku bufatanye na Rock Entertainment umukobwa byuka aza gutegura imiti y'umusaza abantu bari muri zira zabukuru usanga banywa imiti myinshi hato na hato ngaho baba barwaye bya birwara bita bya rusoka kiraza kikagusoka mu mbavu shawo bya rubaga impande imiti bari myinshi mbega umukobwa wese ni witegura akamenya tumusaza mu gitondo aranywa niyi saa sita niyi umusaza urabona abayisazi hari n'imiti buri abatibuka yanywa izi saha mbega bagomba kugira umuntu nk'uyu nguyu ubyishyurirwa neza akabikurikirana neza ngakuriya nanjye mfite umuntu ukurikirana ibintu by'imirire iminywere ibyo ndi bwambara ibyo ni ibintu ntajya mbonera umwanya wo gutekereza mba ndi gutekereza filime ndi bubahe gusa umukobwa kubyuka yaje hano mu gitanda asanga boss ntago ari hari ndagira ngo ukurikire filime yasanze boss atari hari akomeza gukata mu nyubako ashaka umukira ari hehe hey kata mu nyubako kurikire filime Leonard we kugira ngo yasanze boss dore aho yicaye nimba ari we yaraye bo ninjoro yabahaye ibihumbi 17 by'idolari kirano harabona boss atanyeganyega irisinzira niko katorore umusaza muzehe gukora hano yumva umusaza niba agihumeka Nyagasani sinzi hey yakoze ku musaza arikanga menya umusaza ibyo bitagenze neza yakoze ku musaza yumva ntari kuvuga bimeze bite rero umukobwa yaje kwicara nararira menya umusaza yapfuye I'm sorry. wihangane yaje kurira umusaza yapfuye nta muryango yagiraga What was he doing up here in the attic?
ubundi yakoraga iki hano hejuru wenyine yajyaga aza hano hejuru rimwe na rimwe akumva indirimbo za kera old records twakara hanyuze uyafata urufunguzo ruri hano kubera icyo uyu musaza yaza yakifungirana hano hejuru sasa yatangira kubitekereza uyu musaza wazaga kwifungirana nyirinzu yapfuye uyu kureba hanabona igisanduku kiraha kurikira filime Adam ibyo ntabwo twakabaye tubikora sheri njye reka ndebe wana none se ko nyirinzu yapfuye reka nirebere bari mu nzu y'umukire wapfuye katorori musore kurebamo hano harimo ibintu bimeze nk'ibya kera amafoto ngwino urebe yeah Who's she? uyu ninde I don't know. sinzi All these letters. izi nzandiko zose harimo amaretere menshi Didn't you say that Leonard never married? si ugeze kumbwira ngo Leonard nigeze ashaka umugore We shouldn't do this. ibi ntabwo twakabaye tubikora Let's go. We need to call 911. nibahamagara 911 bahamagare polisi sasa uyu kubura nabona amafaranga nyagasani shari we dore igisanduku cyuzuye umufungo nyirinzu yapfuye ukagwa ku mufungo nk'uyu wabigenza uti ubigenza ute ku mugani wa mupapa wambwiye ngo yabaga hano wenyine imyaka myinshi polisi kwiyamagara babaye babiretse babonyemo amafaranga mu nyubako none se sheri yabaga wenyine nta muryango n'umwe afite wumve ni abakene ni babiri ni couple y'abantu bakishakisha bitaracamo ntawe uri kureba iyi filime n'ako gakobwa mukundana aya mafaranga ni duhamagara polisi irayabika muri safe zabo guverinoma yatware ayo mafaranga azajya muri systeme ya leta mu gihe ayo mafaranga yakabaye akora ikintu kizima ku buzima bwacu wambwiye ngo uriya musaza n'ubundi yagukundaga yakwitagaho yakifuje kugufasha none se ariya mafaranga wayatwaye aho kugira ngo atwarwe na leta itanayazi barabyumvikana baguye kugapfunyika hako sheri ariko tugomba kwigengesera yego turi bwigengesere Adam sezeranya ko tugomba kubigendamo gake amafaranga bagiye kuyibikaho n'ubundi se ko iyo upfuye ubisiga abazima rero reka babisigarane ntabwo barahamagara polisi bagiye guhamagara polisi bayibwire noneho ko umuntu yapfuye ariko ariya mafaranga ni ayabo bidatinze bahamagaye polisi ariko bamaze kumvikana kuki kumufunga ari uwabo About 4.5 months. wari umaze igihe kingana iki ukora hano hafi ukwezi n'igice amezi ane n'igice Leonard stayed here alone at night. That's how he wanted it. natahaga nijoro Leonard yararaga hano wenyine undi detective wiruka kumubona ryari ejo nimugoroba navuye hano kare kugira ngo njye kuri banki na saa 10 n'igice nawe ukora hano Mr. Ketina maze ibyumweru bibiri makora njye nakoraga mu busitani nari umusitari wo muri uru rugo reka ngende gatorore wani detective n'inzu ya Filemon. Mr. Wesley doing? Was he having any health issues recently? Mr. Wesley se yarameze ati yarafite ibibazo by'ubuzima. Fine. I mean, he's 88, so yarafite imyaka 88 medication, but yanywaga imiti myinshi ariko but he wouldn't have complained about it anyway. Hako nako yajyaga ambwira ko ari ikibazo afite mu buzima bwe mu mubiri. Ntago ari uko yarameze, ntago ari wa muntu wahuraga urwaraguritso ya. Need to get some contact information next of kin. Ndaza kuba nkenera amakuru nk'umuntu bafitanye icyo bapfana. Nta muryango yari afite. No. Oya. Nta famille yari afite. Okay? I'm sorry for your loss. Wihangane kubw'igihombo mwagize. Have any questions? Nimba mufite icyo mwabaza, Just give me a call. mwaduhamagara kuri iyi nimero. Oh. Abapolisi. Leonard once told me he wanted to be cremated. Leonard atarapfera yarambwiye ngo umunsi yapfera yifuza ko bazamutwika. Ivu rye bakarinyanyagiza muri iyi jaride. Cremated yashaka kuza
ko napfa umunsi yapfuye bazamushyingura bamutwitse apana bya bindi mucukura mugashyingura uyashaka ko bazamutwika ivu rye bakarinyanyagiza ngo hakuno ino hatuye buri muntu buriya afite imyizerere ye barakwereka ibyo byarabaye katorore umusore ntiyasinziriye wibuke hari amafaranga babonye muri iriya nyubako bidatinze bwarakeye mu gitondo ugiye he I have to talk to Mr. Calvern to get my name back on the list. ngiye kuvugana na Mico niwe boss wanjye ndebe ko izina ryanjye barishyira kuri liste y'abantu bagomba gukomeza akazi banshakira akazi ahandi Because that's what I should do now that I don't have a job. kurabona nta kazi mfite ngomba kubwira ba boss banjye bakanshakira kandi kazi Talk about that job soon. Maybe you should start looking again too. Alright. I will. Katorori Sheri bye wibuke uyu mukobwa afite agence nyine akorera irangira abakozi ahantu bajya gukora iyobowe na Mico Katorori uyaco mukobwa vayo barakwereka umusore yasigaye hano mu rugo kureba hano abona urufunguzo rufungura hano muri rwa rugo rwa musaza ariko ruriya rugo ko twarusizemo amafaranga agatima gatangira kurehareha urebe filime witonze umukobwa yaje hakuno kureba kuri kampani ye nyine irangira abantu akazi nimba ari icyo nagukora rwose ndabyumva uburyo wabayemo ndifuza ko munshakira akazi ahandi tuganire muri ofisi yanjye baje hano Hello? Speaking. Sorry. Oh, hi. Oh, biti. I agree. I thought the interview went very... Natekereje ko interview yagenze neza. I see. Ndabyumva. Aho yari yarakoze interview yeruka gukora. I completely... Oya nta kibazo ndabyumva nta kibazo. Ubwo kamenya ko interview yitsinzwe. Hari ukuntu umuntu aguhamagara akubwira ukavuga ati nta kibazo ndabyumva. Kumbe bamuhamagara bamubwira ati ahantu wagiye gusaba akazi ugakora interview byanze gucamo. Back to work. Not until the police finish their investigation. Investigation? Well, muko ntago twajya tugushakira kandi kazi rero ngo tukurangira undi mukira polisi tararangiza iperereza. Cooperate with the authorities to be... Tugomba kubanza ugakorana n'ubuyobozi tukamenya neza urugo wakoragamo nyirarwo yarapfuye ntago twakurangira kandi kazi rero ngo ujye mu rundi rugo tutaramenya n'urugo wakoragamo nyirarwo yapfuye ate. Wait, you think I had something to do with what happened? Urashaka kuvuga ko araho muriye n'ibyabaye se? Of course not. No. This is... I'm sorry, Katie. This is... Umva aya ni amahame ya company tugenderaho. Urugo wakoragamo nk'umukozi wo mu rugo twakurangiye nyir'urugo yapfuye. Ntago twete tukurangira ngo ujye gukora mu rundi rugo polisi tararangiza iperereza kandi koko nibyo. I wish I knew. No sinzasubira mu kazi ryari nakifuje ko nakabaye imbizi. Umukobwa nawe dore ngarabura akazi ke. Umugabo nawe bamubwiye ati nta kazi wabona none ha interview warayitsinzwe. Bimeze bite rero? Katorore umusore icyo yakoze nta kindi akimara kumva ko bamukatiye ku kazi yisaza hakunino. Kurikire filime ahise agaruka muri rwa rugo. Rwanya kwigendera amafaranga y'abandi atangira kuyabara. Dore ngaratangira gutera imirwa amafaranga nako ubundi se n'ayabandi. Ko nyirayo yapfuye ari muri iyi nzu ari cyo yumvishe. Cyo yumvishe. Hey! Nibaka indani amafaranga yitayafata yose arongera arayatsimba. Arayatsimba. Arayatsimba ari mu nyubako yagarutse mu rugo rwa wa musaza nyakwigendera. Bimeze bite? Hey! Katorore mu nyubako indani Katorore kure banabona ibintu bamenye nyuma ye bamushyizemo muri rwa rugo rwa nyakwigendera. Ibi ni ibiki banyarwanda? Nakubwiye ngo filime nuko itangiye.
Musore yakanguye na telefone iri gusona. Yakanguye na phone. Allo. What were you thinking? Watekerezaga ibiki sheri? Come in here like this, like we still. Ntabwo ugomba kuza muri urugo rw'abandi nk'aho ariho tubarizwa. I'm bleeding right now. What do you want from me? Sheri mbabarira nawe ndi kuva amaraso uranshaka iki? I asked you and you promised. Naragusabye uransezeranya. Promise. Ko bagiye kwigengesera ku mafaranga ari hano. Look, I'm sorry. Babarire. But if I wasn't here, I think that money would be gone. Iyo nza kuba nari nari amafaranga yari kuba yagiye. Nigute bari kumenya iby'amafaranga? Why else would they be here, Kate? None niki cyatumye abo bantu baza muri iyi nzu? Nimba batazi iby'amafaranga arimo? No, they came up behind me. Umugabo yanturutse inyuma. They couldn't have known you were here. Menye bari babimenye kuri hano. Didn't like that. I heard the glass break, that's why I came down. Nje numvishe ikirahure kimeneka mpita manuka hasi, nsanga umuryango urafunguye. It was a bad sign that you should get out. Cyari ikimenyetso cyiza cyo kwita usohoka mu nzu. No, I was waking up. Bahise bankubita ikintu ku mutwe nongeye gukanguka ndyamye hasi nkanguye na telefone. You never should have been here. Ntabwo wakabaye waje mu rugo rw'abandi sheri. Almost 100 grand. Hano hari ibihumbi bisaga ijana sheri. Ibihumbi bisaga ijana. You counted it? Wanayabaze? Wanayabaze? Counted to 92. Nabaze ibihumbi 92 narenga n'imisago. Hey, mukobwa yumva ni menshi ibihumbi 100 by'idolari, ayo mafaranga yaguhindurira ubuzima. Waba uri mu Rwanda uri muri Amerika. Sorry she is. That the hiring committee decided to go another way. Whatever the hell that means. Bahise baza kuyabara bitonze. They're all just such assholes. I'm just sick of being poor. Ndambiye kuba umukene sheri. Ndi guhamagara ku kazi aho nkoze interview ntibicamo. Ndambiye kuba umukene. Who got in here? Maybe somebody that did some work on the house. Wabona hari nk'umuntu ugeze gukora akazi hano wari wagarutse? You talked about hiring a gardener. Leonard tugeze kuvugana boss wanjye ambwira ko bigeze guha akazi umuntu ukora mu busitani. Well, whoever it was, I don't think it was a coincidence. Uwari wese waje ntabwo nkeka ko ari ibintu byahuriranye. And figure the house would be empty. Cyangwa bamenye ko inzu birimo ubusa nta muntu buyirimo. But maybe you're right. Haravuga ukuri. Maybe they didn't know about the money. They probably just wanted to get in and get out. Ahari wabona abantu bari binjiye ngo icyo bonye cyose bari cyo basohokana batazi ibya mafaranga arimo indani. What if they come back? Ese nibagaruka? Alright, Katorore. Bidatinze bwarakeye. Araho bahise baza. Bakimara kuvuga ati yashobora kugira umuntu ugaruka hano muri iyi nzu. Icyo bakoze ni iki? Thank you. Bahise baza hano. Hari twa safe deposit box usanga ari nka bank ari kiguha ikintu ugenda ukabikamo amafaranga yawe. Aramuhereza. Katorori bavayo. Alright. Yeah. Kumbe hari ukomeje kubacunga Hayden. Uyaje uvuga ngo ni umukomisiyoneri ukomeje kubacunga. Katorori. Hey. Bacaho. Uyarabacunga umugabo akomeje kubacunga kuva twatangira filime. Ibi ni ibiki? Baje hano mu rugo ariko baby z'amafaranga se kari kuri konte. Amafaranga regazana n'ibyishimo ubundi nibazana kubeshye. Bajyaga bataba ari ku munabi amadeni y'abandi biki. Ariko nyine amafaranga basize bayabitse. Ntago bashyize kuri konte yabo. Bashyize muri safe deposit box. Nawe ugende bakaguhaga akantu wabikamo ibintu byawe n'iki? Icyo ari cyo cyose. Bimeze bite? Mwirinde imico ndabyanga. Yeah. Ibyo byarabaye. Mu gitondo. Sheravai. Morning. Mwaramutse. Making you coffee. Ndigukoreraga kawa. Miss Franklin, this is Detective Chesler. Mrs. Franklin, Detective Chesler. Would you give me a call when you get this message? Nubona iyi message umamagare wa mu detective wakoze iperereza. Yaramuhamagaye.
abyutsa amuhamagara bahise baza kuri polisi igitaraganya bimeze bite Sorry to keep you waiting. Thanks for coming in. Detective, hey, is there a problem? Detective hari ikibazo Back here. reka tuganirire inyuma hariya katorori Mr. Wellesley ever mention a will? ese Mr. Wesley yaba yarigeze Leonard Wesley yaba yarigeze avuga ibyo gusigira umuntu imitungo ye yari wenyine Rich old man living alone, no heir. mukire nk'uriba wenyine nta muntu azasigira imitungo I'm sorry, detective. Bari detective I don't, what is this about? ibyose ni byiki Well, you said that Mr. Wellesley asked to be waratubwiye ngo Mr. Wesley yari yarakubwiye ko ashaka ko bazamutwika bakamutwika napfa umurambo we bakawutwika Yes. ni uburyo bwo gushyinguramo yego We do. without a family and nta no muryango yari afite nta n'uwazasigira amafaranga comes who bears the cost. none amafaranga yo gushyingura ninde uri buyatange turayitaho turayishyura Okay. I've got the paperwork right here. okay sinya hakuno rero ubwo ngubwo umukobwa ati amafaranga yo kumushyingura ndayishyura nta kibazo katorori bidatinze bahise baza za rusororo ni ugushyingura ari babiri nyine baje kunywamo For Leonard. ku bwa Leonard wapfuye Leonard ni muzehe baje kumushyingura ari babiri reka gushyingura umuntu si ngombwa guca igikuba Doesn't feel right. hari amafaranga tuyasubize mu nzu y'abandi ndumva bitameze neza umukobwa kandi ariko sheri wajya uzireka imikino Let's just be here. reka tube turi hano kumbe hari undi winjiye umukobwa atari amafaranga twayasubije mu nzu y'abandi ko ngiye numva bitameze neza tugira icyo tuvuga He shall be like a tree. azamera nk'igiti Of water. giteye hafi y'amazi Worth his fruit in his season. imbuto zacyo zikera neza He doeth shall prosper. icyo yakora cyose kandi kizagenda neza ni amagambo ari muri bibiliya Apologies. azamera nk'igiti giteye ku mugezi ngo imbuto zimere neza n'icyo azakora kizagenda neza Wellesley's attorney. hari uwaje aravuga ati ngenda aravoka wuriya Leonard Wesley Miss Byron Kim. banyita Byron Kim Leonard never said anything about an attorney. Leonard ntabwo yigeze ambwira ko afite umwavoka Call me Julia. And I'm not surprised. unyite Julia The first I heard from Mr. Wellesley was only a few weeks ago. He called ubwo numvaga Mr. Wesley yaramamagaye ibyumweru nk'ibiri bishize and asked me to come to the house. nibwo yamagaye ambwira ngo nze mu rugo yambwira umuntu azasigira imitungo ye He's very specific about that. ibintu nk'ibyo ariko ko ari ibintu yajyaga avuga yarambwiye ngo nze nimugoroba kubera iki wumve ni muzehe He left everything to you. imitungo yose uriya musaza yarayigusigiye umukobwa arikanga hey yayisigiye umukozi we wo mu rugo ibaze nawe ako kantu kubona umukozi wo mu rugo nyir'urugo yapfa bakakubwira ati burya nyir'urugo yari yaragiye kwandikisha ko aramutse apfuye ibintu byose yabisigiye yitwa Katie Franklin mama we yewe sinzi icyo navuga imitungo yose bayisigiye umukobwa yagasani biramurenze What happens now? ubu se yagiye kuba iki bigiye kugenda gute Suggest you read over the will very carefully. ndagira ngo ubanze usome iyo will witonze ibyo bamusigiye nyine I have a lawyer. ubaze navuka we ntavuga mfite Wellesley did pay my retainer in advance. Wesley ntabwo yari yanyishyuye amafaranga yandi y'aka kazi ndi gukora What transition we can't just move in right away? tukimukira ayo mafaranga turaza kugenda tuyakwishyura natwe That the will is going through probate, which takes about 3 months. biraza gutwara amezi nk'atatu leta iri gusuzuma koko ko iyo mitungo ari weho bayisigiye nta kibazo kirimo nyine leta irabanza ikabisuzuma ariko imitungo ubwo iba ari iyawe nyine ari iyawe uyirimo ariko banasuzuma Out of the blue. Leonard yaraguhamagaye gutyo gusa utamuzi I never met him before. ntabwo rero ahuye nawe na mbere Why did he call you? kuki yaguhamagaye Me on the internet. yambonye kuri interineti nk'umwavoka My name. avuga ko yakunze izina ryanjye Byron was his favorite poet. oh koko Byron yari we muntu wa mbere uvuga imivugo yakundaga kandi nawe witwa Byron Kim Sorry, Julia. mbabarire nako Julia. I'm kind of new at this. I'm not really sure how to go about it officially. bino bintu rero ntabwo mbimenyereye sinzi uburyo ndi bubyitwaremo ndaza gukenera ubufasha bwawe ibintu byo kuba umukire Coming your way. I hope you're ready. wa mukobwa hari amahirwe menshi ari imbere yawe n'impinduka nizere ko witeguye And how about Adam? nawe se Adam umugabo wawe Well, he does understand that legally, where it comes to this house, you make all the nizere ko abyumva ko iyi nyubako n'ibintu byose birimo ari ibyawe atari ibyo ariho babisigiye which is how it should be. These things, you just never know how it can change someone. ibintu nk'ibi ngibi tugusigiye ni ibintu bihindura umuntu burundu Good. Leave it to me then. Okay. okay Thanks. aco
for a month, just first class all the way. You got your MBA before you know it. Bidatinze baje kuganira urabizi ngomba kwita njya kwiga nkarangiza amashuri yanjye umusore ashaka gukomeza kwiga umusore ukunda kwiga Loans, just wipe the slate. Kwishyura amadeni yose ibintu byose mbega tumaze kwishyura tumere neza baje kwicara mu rugo basigiye umukobwa inzu ni nini ibintu utavunikiye noneho reba inzu bamusigiye buriya ni bya bindi bavuga ngo avoka yimbwa imanuka ihiye iyo ni imigani ya kinyarwanda baje kunywa byeri mu nzu itari iyabo bararya baricaye ariko we avoka yimbwa imanuka ihiye reba inzu basigiye umwana w'umukobwa muto bana ababyeyi be bari baramugejeje ku isi gusa ngo niwo mugabane bamuhaye baje kwiganirira Adam We still have to be careful. Tugomba gutangira tukigengesera muri ibi bintu. Okay, don't you think it's time for us to treat ourselves? Jisheri twite hariko. God knows I have. Wabikoreye nanjye kandi narabikoreye. You're right, but we have to settle in first. Reka tubanze dutuze ariko mbere nambe. Just a little while longer. Tubitware gake gake. Tutegerezemo. Musore warumva bahita batangira guserebura muri aya mafaranga bagatwika. Okay. We'll take it slow. Tubitware gahoro. I'll call the movers, see how soon we can get them over here. What? Bidatinze kumbe tugaruke hakurino. What? It's our stuff. We've had it since we got married. Yeah, well, here, we'll keep the pictures and some of those books. Baje gupakira ibintu byabo bimuke nta gutinda. Muri ka kavumo bakodeshaga kamafuti. Bari batarubaka. Sibyo giti. Baje hakurino. Hello? Yeah, that was 5 months ago. Yeah, ibyo byabaye amezi atanu ashize. Who was it who called you? Natanze na statement kuri polisi. You said talk to someone at the front desk. Bambwiye ngo nzano mvugane n'umuntu nsanga hano ari wese. Mr. kuri polisi. Everything okay? Says somebody. Mr. Kate, byose bimesawa. Detective. What's this regarding? Ngwara umuntu ambwiye ngo naze kuri polisi atange statement. They robbed the Smile Diner, killed somebody. Ati muri Smile Diner na restaurant kitwa gutyo higeze gukubitwa umuntu. Ndigutabara yaraje kwiba. I kind of stopped the guy. You did? Yeah, that situation. Umusore naramuhagaritse koko. My wife was working that night, so. Umugore wanjye niwe yakoraga ijoro nari ndiyo. I was there too. Yeah, but what I don't understand is you already have the guy locked up. Why do they need Icyo numva ko kimwe amagaye hano kandi muzi ko uwo musore namukubise bakamufunga. What are you talking about? Uvuga biki? That guy from the diner, Ray Gaskin? Yeah. He's dead. Uwo musore twa Ray Gaskin yarapfuye. Wa undi yafashe bwa mbere dutangira filime. So who called me? None se ninde wampamagaye hano rero kari cyo ndi kwibaza. Not myself. Ni cyo ari kwibaza. Yeah. Uyafayo. Wa musore yafashe ari kwiba muri restaurant bamujyanye muri gereza ngo ari umuntu wamujombeye icyuma muri gereza. Sasa umukobwa yaje yakurino ari kwimukira muri rwa rugo rwiza rwo wa musaza bari kurusasa rumeze neza. Ako kanya hari uwaje. Babarira gato. Katie, you remember me? Yeah, coming back here. I know. Pain in the ass, right? But my client, he's driving me nuts. Umva umukiriya wanjye na nubari kunsaza. Iyi nzara cyashaka kuyigura. Uyu nawe mugamaze iminsi bakurikirana witwa Hayden. It's not for sale. Iyi nzu ntago igurishwa. Can speak with the owner myself. Navugana na nyiri inzu. At least I can say I tried. Look, I'm really busy. Umva ndahuze. Show up here. Ntago ukwiye kuza gutyo kwiboneye utateguje n'umuntu. I want you to go now. Ndagira ngo mve hano ugende. You know, Katie. Urabizi Katie. This ain't my first rodeo. You know, one of the first lessons in real estate. Isomo rya mbere banyigishije. Nyiza muri bino byo kugurisha amazu. Nuko banza nkamenya iyo nzu nyirayo n'ibiki byose birimo. Mr. Wellesley. Ndabizi ko nyiri iyi nzu Mr. Wellesley yapfuye, Leonard Wellesley. Birababaje. The house isn't for sale. Iyi nzu ntago igurishwa. You know, I've had my eye on this house for a couple years. Maze imyaka nk'ibiri inzu nyicunga. Old man. Uwo musaza kicks the bucket. Yapfuye. And you think you can just move it? None uratekereza ko wahita ukimukira muri inzu kuyiboneye. Wish you well. Ukumva ko naseka nkakwifuriza ibyiza gusa. I own the house now. Ubu iyi nzu ni yanjye. What the hell are you saying? Uravuga ibiki? To me. Leonard yayinsigiye ajya gupfa. As well, I can prove it. Mfite
mfite ibimenyetso narayisigira mfite wiri yiri hariya. I can make a new will that says it belongs. Ibyo byose n'umuntu yagenda akabikora atanze 5,000 bakamukorera ibipapuro by'ibihimbano by'uko inzu bayimusigiye. More questions? I suggest you talk to her. In the meantime, mfite avoka wanjye nutavana ugenda umuvugishe. Bitise nutamvira mu butaka n'imitungo yanjye ndahamagara polisi. Well, I guess I'll see you around. Okay, tuze gusubira. Hey. Acho. Ni ikigabo gikomeje kubagendaho. it's not how it sounded. Yasanga gukinisha naga ariko numvaga bimeze. You're forging the will. Babe, trust me. Yanambwiraga ko nahimbye ibipapuro mpimbano kugira ngo nsigana ni inzu. Maybe I should talk to Julia. The lawyer? Wanakwiye kuvugana navuga kubera iki? Hayden tries to make trouble. Mu gihe uriya mugabo Hayden yabashatse gututeza ibibazo yavugana nawe. I don't know, but it's like she said. We don't want any surprises right now. Ntabwo dushaka ibintu byadutungura muri kano kanya. This guy is just pissed off. Forget about him. Come on. Mwibagirwa uwo musore. New house. We should celebrate. Reka ducelebrate dore inzu bayidusigiye n'ijoro ryo bagiye kurara muri yanzu y'abakire. Yanzu yambaye cyane umukobwa bayimusigiye. Nakubwiye ngo vuka yimbwa imanuka ihiye. We can think of something. Hari ikintu nangiye gutekerezaho baby. Mico mibi gusa. Let me take a shower first. Reka mbanze njye koga ndumva mfite. I'll be right out. Ndaje kanoge. Sike. Nari bitu. Amaherezo y'inzira. Hakuri no. Mukobwa kugira nabona isaha ihenze. Isaha regenzura yirebuka yibona. Umugabo wanjye ko n'amafaranga turatangira gukora isaha yikuye. What is this? Ibi ni ibiki? My old one stopped working. Ya saha yanjye ya mbere ntago yari igikora. Expensive. Ndabona ihenze. Waguze isaha ihenze. Knock off. Ni zimwe nziza nyine. Downtown. Nayiguze mu mujyi. Very convincing. Umve. Musore yatangiye gukora kudufaranga kandi baravuze ngo we bitonze bagende mu gake. Witonze. Musore yatangiye gukora ku mafaranga atabwiye umukobwa akajya kugura ibintu bihenze. Yeah. Bwarakeye. Barakwereka detective ari hano. Yaje kuri ya Smile Dinner. Ni ya restaurant wa mukobwa yakoragamo mbere dutangira season yacu. Yaje muri iyi restaurant. Tangira kuneka. Iyi restaurant byagenze gute? Hari uwayikubitiyemo wari waje kuyiba. Igitangira umusore wacu Adamu yaramukubise. Uwo bakubise bakajya gufunga ngageze muri gereza ejo bundi yari umuntu umujombye ibyuma arapfa. Detective atangiye gukora iperereza rye. Hakurino. Yaje bano baracyari kwimuka. Detective. Came at a bad time. No, you're fine. Menye mu gihe kibo ya ni sawa ibintu namahoro. Let's go in somewhere? Yeah, we're moving actually. Turi kwimukira mu nzu ya Leonard. Leonard's house. Mu nzu ya Leonard? As in Mr. Wellesley? Mr. Wellesley mu gihe kwimukira mu nzu ye. Getting used to the idea myself. Nta igitekerezo sindakiyumvisha. Leonard left it to me in his will. Leonard yansigiye imitungo ye. Yakasani. That is a very nice house. Iriya nzu ni nziza cyane pe. It is. Congratulations. Felicitation rwose nimba baragusigiye imitungo ubumeze nk'utomboye muri roto. What do they call it? Harya babyita gute? A windfall. Doesn't happen every day. Nope. Ibintu nk'ibyo ntago bikunze kuba buri munsi. Umuntu amusigira imitungo. To mention it. What? The will and all. When we spoke. Ubwo twavuganaga mbere kutabimbwiye ko bagusigiye imitungo. No, I didn't know about it until after the service. His lawyer. Nanjye sinari mbizi mpaka tuvuye kumushyingura nibwo avoka we yaje. Yeah, it was. I would love to see the look on your face. You know, when you worked there for, what did you say, 4 months? Why are you here, detective? Detective wundi kubera icyo uri hano? I was hoping to speak with your husband. Nari nshaka kuvugana n'umugabo wawe ubundi. Well, maybe you can help me. Ahari wamfasha. Wondering. Urabona nibazaga. Tonight's at that place, the Smile Diner. Ryashoro rwakoraga muri ya restaurant wari wakoze. Umugabo wawe buri munsi yarasanzwe asa kugutwara. You up before. Mbere yajyaga asanzwe asa kugutwara nyine akagucyura. Right. But was it a set thing? Like was it every night? Was it certain nights? Yazaga buri joro se cyari rimwe na rimwe. How did he nagari buri joro? That night. Kubera iki iryo joro yari ahari ryashoro habayeho ubujura meza anashize. Called him to pick me up. Naramuhamagaye ngo aza mfate. Came early to study. Aza kare aba yigira muri restaurant. Oh. Well,
You ought to play the lottery, Katie. You're a very lucky woman. Umugore munyamahirwe. Does this have anything to do with the fact that the police called Adam? Ese aro byabihuriye no kuba polisi uyu munsi yamagaye Adam ngo ajye gutanga statement kuri kira gisambo? Ntabwo yakubwiye umugabo wawe? Police never called Adam. Aba polisi nagero bahamagaye Adam. No, I was Adam ari nimero yamuhamagaye ajya kuri polisi. down to the station. Bamuhamagaye turi kumwe ngo najye kuri polisi. There's no record of any calls. Nanjye nasuzumye ariko nta nimero ya polisi igeze magura musuri ngo nase kuri polisi. Tuzi wamuhamagaye ninde ngo najye kuri polisi. There for no reason. Well, maybe they had a reason. Maybe it's just not the one you think. Ahari wabona bamuhamagaye barafite impamvu yabo. Take care now. Wiyiteho Katorori. Yeah. Katorori. Hakunino. Umukobwa yaraje. Umugabo arareba. Wamuhamagaye kuri polisi ninde? Umupolisi ura detective tangiye gusa nk'ukeka keka. Umukobwa afayo. Katie? Katie. What does she want? Yashakaga iki? I called her, actually. Ninjye wamuhamagaye. And what'd you tell her? Wamubwiye ngo iki? Nothing. Ntacyo. That's not how it looked. Ntago ari uko nabonaga bimeze. All of a sudden. Well, maybe if you'd been here, maybe if you'd answered your phone. We agreed. Twaremeranije sheri. We decided that you were not going to talk to her. Ko njye nawe nta muntu tugomba kongera kuvugisha. Niwe wabihisemo ariko ubwo sinjye. Ni wa mwavoka. Lately. Umaze iminsi ariho uhitamo ibintu ufata ibyemezo sinjye ufata ibyemezo. What are you talking about? Uravuga ibiki? Why didn't you tell me that it wasn't the police who called? Kuki utabwiye ko atari polisi yaguhamagaye kare? Else who made sure you went down there, right? Hari undi muntu waguhamagara gukinisha ujya kuri polisi. Ninde abikubwiye? Detective Chesler dropped by. Detective Chesler yanyuzeho. And she was asking a lot of questions. Ndetse yambaje ibibazo byinshi cyane byerekeranye nawe. What happened the night of the diner? Nibyabaye muri rya joro kuri ya restaurant dutangira filime. Adam. Adam ni ibiki? How should I know? Nabimenye gute? Ninde waguhamagaye nyine? Ninde wakoresha kuri polisi simbizi? My bad, I was going to tell you about it. It's a whole lot of... Nikosa ryanjye kuba nabikubwiye kare. What other stuff? I think I'm being followed. Ndakeka amaze iminsi nkurikirwa. What? Kuki? Kind of had the feeling before. Nibyumviro nigeze ngira mbere. Just round. Uyu munsi nende kuzenguruka ntwaye imodoka. Kept seeing the same car. Mbona imodoka imwe yankurikiye. Go to the bank? Come on, we said that we would not do that. No bullshit. Just tell me, did you go to the bank today? Uyu munsi wabagiye kuri banki. Take money out. I noticed. Hari amafaranga kweho. Oya nahise mbona umuntu umeze nk'uwankurikiye. Wouldn't be a good idea, just in case. Ndavuga ni ntabwo cyaba ari igitekerezo cyiza ngiye muri banki, ntabwo ninjiye muri banki. Watching you. Look, maybe I'm just paranoid. Cyangwa hari nataye umutwe nta muntu wankurikiye. I don't know. You got sent down to the police station, Adam. Adam baguhamagaye ngo ujye kuri polisi. That way, Hayden shows up. Sigara n'ijyanye Hayden nibwo yaje agerageza kuntera ubwoba. What's that? Why is he here? Kubera iki Hayden ubundi akomeje kuzana? Wabona hari icyazi. I warned you. Nari nagwaye gasopo. Nakuburiye. Katorori. Hakurino. Telefone. Chesler. Detective Chesler. Tom. You did. Wabikoze? Great. Kiza cyane. Great. Okay. Detective nagiryamye akomeje kwibaza ku bintu byinshi. Bano babashinzwe iperereza bakora iperereza. Just from the last 4 or 5 months. We're looking for any checks drawn on an account from a Leonard Wells. Ndagira ngo murebe kuri konti ya Leonard Westler amafaranga yaba yaravuyeho ajya kuri konti y'undi muntu. It's Kate Franklin. Kate Franklin. Amafaranga yaba yarabikuje. Wibuke Kate Franklin yari sheki yigeze guhabwa n'uriya musaza w'17 n'amafaranga menshi. See what you got on the husband too. It's a different last name. Murebe no ku mugabo we. It's an Adam Kettner with yitwa Adam Kettner. Rero murebe musuzume murebe bimeze biti. Thanks. Muze kumamagara utangiye kubaneka. Gake gake. Katorore. Yo. What are you looking for? Urashaka iki? Leonard didn't just stash that money. Leonard ntabwo yapfuye gufatira amafaranga yabike muri iyi nzu gusa. Your reason. Hajyane kuri konti. Ashobora kuba ari impamvu.
Julia said. Julia yavuze n'avoka. Find out we've been hiding something illegal. Ngo leta imenye ko ari ikintu turi guhisha itemewe ngo byose twabibura. N'iyi nzu bayibura. So what do you suggest? We just give it back? None wagira ngo dukore iki byo dufite byose tubisubize. Nare amafaranga. Maybe. Hari. To whom, Katie? I don't know. Tubisubize ndetse n'amafaranga turaye hande nyine sinzi. This never felt right. Gusa ndumva ibintu atari byo turi gukora. Hari amafaranga basanzemo hano. To the way things were before. Je ntabwo nshaka gusubira uko nahoze mbere. Sinshaka gusubira mu bukene. Adam. We may not have a choice. Nta yandi mahitamo dushobora kuba dufite ariko. We always have a choice. Iteka amahitamo tuba tuyafite. Umusore ati ibyo akora byose sinshaka gusubira mu buzima nari mbayemo bwo gukena. Bahoraga baserera. House. That seems a little baje kubwira mico wakoresha gura mukobwa. Doesn't it? Tumva ibyo bintu bikabije ura mukobwa wamusigiye inzu. What can you tell me about her husband? Nicyo ambwira kuri mugabo. Ku mugabo wa Katie. Nothing to do with sharing him. Ntabwo ari wamuhaye akazi ngo ajye gukora mu busitani. At the house. Yakoraga nk'umusitari muri ruriya rugo. It's strictly against our policy. Ibyo bintu nta nubwo binahabanye cyane n'amategeko ya kampani yacu. Ntabwo urugo rw'uriya rw'umuntu w'umusaza twakorezeyo umusore umugabo n'umugore ngo bajye gukorayo. Byabarangaza. Do you know of Miss Franklin ever breaking the rules before? None sura mugore Franklin Katie waba muzi nk'umuntu wicaga amategeko ya. The importance of her job, especially. Umukobwa wumva ingenzi. N'akamaro k'akazi ke. Well, you wouldn't have known it to look at him, but his health was very delicate. Icyo cyo twaramwereje ngagiye kwita kuri musaza n'ubuzima bwe kandi ubuzima bw'ura musaza bwari bumeze neza. Log just to keep track of his medication. Ura mukobwa yari afite igitabo ngo yandikagamo imiti n'amasaha musaza agomba kunywera imiti n'igipimo agomba kunywa. You'd have to speak with his doctor about that. Ibyo ugomba kubigana n'umuganga uriya muntu wapfuye. Yeah, sure, we can get that to you. Yeah. Katorore. Thank you. Uyakomeje kuneka menye byinshi. Ask you. Mwerekano. Did she ever mention a raise? None seketi yaba yarakubwiye ko bari baramuzamuye ku mushahara we. She deposited that check just before Wellesley died. Mbere ko wese rapfa dore amafaranga bahembye uriya mukobwa Katie. Taking money from that poor old man. Karaga kobwa ka Katie twakwirisha gukora muri rugo rw'umusaza agafatirana umusaza akamwambura amafaranga koko. Arababara ni mico. Yashe ku musaza yamwiherera kumufasha none polisi itangiye kuvuga ngo nimba umuntu yarahembwaga wenda tuvuge 500 ku kwezi cyase ku cyumweru guti iki icyumweru cyakurikiye cyase ukwezi gukurikiye batangiye kumuha amafaranga menshi cyane. Kumba umusaza yashaka kwifashiriza umukobwa nta kindi yabikoreye. Ariko batangira kuneka iyo umuntu yapfuye ateye buri yaratangiye kumukuramo udufaranga agira ate abantu nyine niko biba bimeze. Umukobwa akomeza kuzenguruka inzu ni nini. Yo. Akorin. Hey! Azan. Kwa kugera hano Nyagasani rwa gakoco niko bayita gakoco kamwe gafata imbeba ari suri. Zano yabonye hano abona sheke yanditseho Ethan. Sheke bari bamusinyiye ariko itaragiye kuri banki. Ethan turamuzi. N'uwo bigeze kutubwira ngo bigeze guha akazi ngaza akore mu busitani bw'uyu musaza agakora ibyumweru 2 gusa gakaburirwa irengero umusaza ntiyamenye irengero rye. Bimeze bite? Yeah. Hey! Hasi. Yabonye igikapu hano. Diyama. Hari n'umurambo mu nyubako.
hari umurambo mu nyubako wari ufite igikapu ndetse haguye diyama. Baje kwicara iyi nzira cyafite amayobera menshi. Babonyemo na diyama. I think I know who that is. Ndakeka uri murambo nzinyiraho. Gwiki? Leonard said something about hiring a gardener. Rero narigeze kumbwira ko yigeze guha akazi umuntu ukora mu busitani. A guy named Ethan. Uwo musore yitwaga Ethan. Hashize nk'imyaka 2. So he's been up there for a while. Bivuze ngo amaze igihe kinini muri iriya nzu. Made out to Ethan Doyle. Hari sheke nabonye bari bamwanditseho Ethan Doyle. Leonard said one. Ariko ntabwo yigeze ajya kuzifatamo amafaranga. Never heard from him again. Leonard yamusinyiye sheke, umusore ntiyongeye kumubona wakoraga mu busitani bwe. Hari umuntu ubwo wamurashe. You looked? Warabirebye, wari warabirebye? Yego, uyu musore yarabizi ko hari yari umurambo. Up there. Yavuye amaraso kugeza apfuye. He was murdered. Yeah, I think so. But yeah. He couldn't have known he was there, right? I mean, he would have helped him. And why would Doyle hide out in the shed? Why not come into the house? Saragira gutya. Maybe these have something to do with it. Gutya, izi ni za diyama. Harimo diyama nyinshi kandi nini. Wow. Bega. Nyubako barimo. Nakubwiye ngo voka yimbwa imanuka ihiye batangiye no kugwa ku madiyama ari muri iyi nzu. Gusa bunyimo umurambo bacyakaro wa Ethan Doyle. Wigeze kuza gukora nk'umuntu ukora kugira gutya diyama ziragwa kandi nawe ndebere ziragwa kubera ubwoba no kwikanga. Toragura vuba vuba. But I can't. My car's parked outside. Well, no, I'm here. Okay, I'm just. Arakomangirwa. Fungura umuryango Keti. Fungura umuryango. Hari kumuga kingura ibyo kingura se. Ukomanga vuga nabi. Kumbe ni mico. Oh well, yeah, I'm sure you're very busy setting. Ndabizi urahuze wimukira mu nzu nshyashya. Wakagombye gukorwa n'isoni. Kuto wafatirana umusaza wabandi. I could feel it, but je ntabwo nimvishe ukuntu. Frightened, he couldn't even tell me. Uriya musaza uramutebwa ku buryo atanambwiye ko amufatiranaga umwaka amafaranga. Ntabwo natuma wangiza izina rya kampani yanjye. Ndahamagara polisi genda wagisaza we. Sasa nyiri kampani urumva yanababaye. Haravuga ati uyu mukobwa twamwereje gukora mu rugo rw'ahantu nk'umukozi ntabwo wahita wimvisha ukuntu umuntu yagiye bakamusigira inzu n'imitungo yose barabasigaye banamuhimba n'amafaranga menshi. Wavuga ati buri hari uburyo yafatiranaga mu musaza cyase banirwanagaho. Nuko mwese muhita mutekereza ati birageze mu rugo atangira gukarangira umusaza. Dore diyama mu nyubako. Hey, bakenye bahoranaga ibibazo naho batangiye kubonera ibintu ibibazo birahari. Ibibazo byo kwisimenya bitazashira we. Hey, sasa umukobwa yaje yakona atangira kureba imituri ya musaza yanywaga. Yitonze tangira gukurikirana imiti umusaza yanywaga ni myinshi kandi umukobwa yari yabyandikaga ku ruhande igipimo umusaza agomba kunywa akantu ku kandi. Sasa kureba uyu muturi hano kubera icyo uyu muti tuzuye. Uyu muti kubera icyo tuzuye. Tangira kureba mu ikayi. Areba uyu musaza yeruka kunywa ryari, ese we igipimo kingana iki? Ibintu byo guha imiti myiza uriya musaza no kino igipimo cyayo ni ibintu umukobwa yitagaho cyane ndetse akanabyandika. Keti. Hey Katie. Keti. Bisa nkaho umusaza yanyweye imiti myinshi ukuntu. Can you hear me? Hi, sorry, I was making tea. Mbabarire. You want some? Ne ukora icyayi. I got your present. Ufite impano. A new phone? Telefone cyashya. Yeah. Yego. Twe iyanjye ni yawe. Figured the way that things. Duhindure na nimero ibintu bitangiye kuba bibi twese duhindura ama nimero. Musore. We can't keep them. Izo telefone ntabwo twazigumana. Adam, no. There is a dead man out there. He was murdered. Umva hano hari umuntu twabonye mu nzu wapfiriyemo. Yari yibye diyama. He may have done who he may have. Wamenya ni gute uwo muntu izo diyama yari yazibye yazizanye muri inzu zikuye. Happened. The police must be looking for him. Don't you? Wabona polisi wo muri no kumuhiga. All the diamonds. Doyiri yibye diyama. He died out there. Araraswa. Aje hanapfira muri iyi nzu. Down a well. Bimeze nkuko yari kuraswa akagwa mu mugezi. Sasa ngo wa muntu babonye ziriya diyama ze ashobora kuba yari yagiye kwiba izo diyama bakamurasa akaza wongeye muri rugo kuko yakoragamo muri jaride agapfira muri iyi nzu yageze muri iyi nzu. Ngiye guhamagara Detective Chester amubwira iby'izi diyama n'umurambo twabonye muri iyi nzu. Kopi yo telefone. Banza basi unyumve segonda.
What the heck was Doyle doing here in the first place? ubundi tumenye uwo musore Ethan Doyle yakoraga iki muri uru rugo. If he's planning to steal a fortune in diamonds. Yaje hano ajya kwiba diyama hanze ariko akora hano nk'umuntu ukora muri charity. Is the last place that anybody's gonna come looking for him. Ahantu nk'aha niho hantu hanyuma batazigera baza gushakira icyo gisambo. Izo diyama turazikeneye. Paper trail. That way he sets up the big score. Nobody knows about this place and he can just hide here. Bivuze ko icyo gisambo cyaragiye kwiba izo diyama kikaza kwishano kikaba gifira ko cyakoraga akazi. Getting shot and ko gukora mu busitani. Bivuze ngo niho hantu nacyo cyari kizi ko nta muntu wakiyasanga. Izo diyama rero nta muntu uzazibona. Those diamonds. Zira diyama ntabwo twazigumana ariko. What are we gonna do about that? What do you mean? If we do this, then the police put us under a microscope. So how does that gonna look? Nitujyana izi diyama polisi baratangira batunekaneka byato na hato. Urakeka bari butekereza iki? Turabasobanurira. It was Leonard's money, that it was his safety net. Turabwira tari n'amafaranga yari wona ditwe twashyize muri safe deposit box. Believe us, even if we don't end up in jail, we could still lose. Umva niyo polisi tadufunga twayisobanurira ariko hano hantu barahatwambura barabona dufitemo amanyanga menshi. Yes. Yereka n'ubundi byose nago tubikeneye. As we have each other. Mu gihe ngufite nawe mfite n'izi nzu bazitwaka n'amafaranga nta kibazo ariko tukumva dutekanye. Sheri ibyo ndabirambiwe. Not enough anymore. I told you I'm not going back to the way things. Nakubwiye ngo sinshaka gusubira mu bukene nari mbayemo. Ibyo wicara ubizi. Pretend it never happened? None twigire ngaho bino bintu bitigeze biba. How? Ndaza kubyitaho. You gonna do that? Urabikora hiki? This house belongs to us now. Ubu ni yacu. Our future. Nahazaza hacu. Gonna let anybody take that away from. Nago natuma inzu hari umuntu uzanga yitwake. Ibyo bintu uvuga ngo ugiye kuri polisi kuvuga ngo wabonye umurambo mu nzu na diyama. Ubyibagirwe. Iyi ni inzu yacu nahazaza hacu. Iyi ni inzu umuntu wese muri Amerika ataba afite. Bifitwe n'abantu bake n'umuvunya bazi. Ibi ndaza kubyitaho. Katorori. Musore ati sinshaka gusubira mu bukene wa mukobwa wo bwari bungejeje ndahaza. Nirirwa njya mu ma interview banuka. Namara gusohoka ubu diplome bakabuca. Yeah. Katorori. Hakurino. Musore yaje hano. Hey! Nta kuryama. Nibyo yatangiye gutwika. Umukobwa arumva yifitiyemo n'ubwoba. Musore byo yatangiye gutwika. Atangira gutwika na ya sheke ya Ethan Doyle bari bamuhenga agiye kubikuza wa muntu wakoraga mu busitani hano. Ariwe wari wagiye akaniba diyama hanze akaza agahungira hano. Na sheke barayitwika batazamenya ko uwo muntu yigeze agera na hano. Ubwo bibe diyama bibe inzu n'ibindi byose biyirimo ni ibyabo. Byo gusubira mu bukene nta bihari. Umukobwa aryamye muri iryo joro. What are you doing? Urakora ibiki? Cicika. Hari umuntu uri mu nzu yacu. Where did you get that? Iyo mbudo yikuye hehe? Umuntu uri mu nzu umusore yamwumvishe. Hey! Uri mu nyubako? Katorori. Umuntu uri mu nyubako. Adam. Rufa uri. Duhamagara 911 duhamagare polisi hari umuntu uri mu nyubako. Hari uwabinjiranye. Bimeze bita umusore ni imbunda yikuye hehe? Hari mu nyubako yabo. Katorori. Ninde? Waje. Yakigurano. Rufa uri. Kumbe ni mico wari wagarutse nijoro bakoreshaga umukobwa. Dore ngo baramukanga akamanuka nabi. Yamanutse nabi akubita umutwe hasi dora amaraso. Sinzera ko warokoka. Yeah. Nuko byagenze. Bidatinze polisi yayisize. Sasa uyu mupolisi n'ubundi yarari kubaneka bakurikirana. None yinze ipfiriye mu ndi muntu. Gusa cyo nta kibazo. Umuntu yaje mu nzu yaba yarengereye. How you holding up, Katie? Ketumeze ute? Detective Chesler. Detective Chesler. Hell of a thing. It was an accident. Yeah. Yari impanuka ndabizi.
Either way, law says it's self-defense, so it still makes you wonder what was going through his head. And why would he do something like that? Ati ndikwibaza niki yari afite umutwe cyatumye akora ibintu nk'ibi bituma aza akinjira mu nzu y'abandi sinzi. Something had to set him off. I know none of this is you, Katie. Katie, ndabizi ibintu byose ntago ari wowe ngwiki. Fine around here until Adam started. Ibintu byose mu rugo byari bimeze neza mpaka umugabo wawe Adam aje kwakora. Whatever is going on. Rero mbwira nibiki bijya mbere. It is you. I don't know what you're talking about. Uvuga simbizi. Problems. Bazo byo ndabizi. As to people, I know about the big check that you deposited for Mr. Wells. Sibyerekeranye na sheke ni Mr. Wells rero yari yaguhaye. Katie, just listen for a second. Banzu nyumve. Because kubera ko could be that it was a loan. Maybe it was a shora ko yari inguzanyo cyangwa ari impano yari yaguhaye iri ya sheke. In my shoes. Ariko ndashaka kwishyira umwanya wawe. How all of a sudden everything just drops in your lap. Sinibaza ukuntu byose byese biza bikakugwaho. Inzu. Old guy died in his sleep. Ati bari abantu bavuze ko bari abapima bapfuye kwira muntu yapfuye asinziriye. But it is not until after he's cremated. Tumaze kumutwika umurambo we. Nibwo wahise ubona ibipapuro bigaragaza ko yagusigiye inzu. Even have a body. Ubu ngubu nta n'umurambo dufite ngo dupime n'iki cyawishe. Die a natural death. Nta n'ubwo ngubu twakomeza ko yapfuye urupfu rusanzwe. I tell you, it's starting to keep me up at night. I would never hurt Leonard. Umvuriya musaza ntabwo namubaza ntabwo mvuga weho iki. Has Adam ever mentioned anyone by the name of Gaskin? Ese Adam yaba yarigeze akubwira umwitwa Ray Gaskin ngo wundi wibye muri ya restaurant batangira? I know that name. Iryo zina ndumva ndizi Ray Gaskin. Diner that night. Rero wigeze gushaka iyo muri ya restaurant akoragamo? At the university. Yanakoraga nanone nk'umupuranto muri re. Yanakoraga nk'umupuranto. Okay. It's a big school. Maybe they muri kigo umusheri wawe yigagamo. Wa muntu twatangiye yiba ngo yakoraga nk'umupuranto. Adam is going to screw up. It's Adam yinaraza kubyangiza. Don't let him take you down with him. You come to me. Baby. Baby. Talk to you. Muri hangano original abatuvangiye. Original Dubai hariya mu Gatsata mu Madive. OG. Gusa umupolisi yatangiye gukeka uyu musore. Hell of a thing. Yeah, hakunino. Katie, hey. Katie, hey, byaracyeye yaje kureba avoka we. I've been trying to call you. My number's been. Nagerageje guhamagara. I need to talk to you. Nkeneye kuvugana nawe. Yeah, come upstairs. Okay. Ngwino hejuru. And this detective Chesler, do you believe her? None se detective Chesler wamwizeye? Anything to do with what happened at the. Ese Adam hari icyo arawe yabahuriye n'ibyabaye muri ya restaurant ryajoro. Nguko ngo ryajoro baza kwiba, wari waje kwiba ngo yari umupuranto mu kigo. Uriya musore Adam yigagamo. Any issues? No. No. Nothing. If the police suspect that Adam had anything to do with his death, they're going to try to find a motive. They're going to try. Abapolisi nimba hari ikibazo cyabaye baraza kugerageza bashaka nk'impamvu yatumye byose biba icyabimuteye. Hated being poor. Icyo nzi cy'umusore mugabo wanjye yangaga kuba umukene. She's not going to waste any time. She's going to try to get away. Batangiye gusanga bakiye kuri musore nimba ari we waba warishuriye musaza. You need to be asking yourself, will she find anything? Ahubwo wetangira wibaze niba baperereza iperereza hari icyo abapolisi bari buze kubabonaho cyangwa. You need to promise me. Ukeneye kunsezeranya. Promise me. Nsezeranya. That you'll help Adam too. Kuri buze gufasha n'umugabo wanjye Adam. Ati polisi banetse hari icyo yabasangana. Katorori. Kujya muri banke. It's gone. Kujya muri banke basanze amafaranga yose ntayakiriyo. Nyagasani. Hey. Honey. Adam must have taken it. That's what you found? Cash? Yeah. Almost $100,000 in the attic. Ati n'ibihumbi 100 twari twasanze muri attic. Hejuru mu nyubako. Amafaranga sasa ari hehe? The diamonds. Na diamond twazisanze yabibwiye avoka kumubwiza ukuri. Bivuze ngo mwasanze diamond mu nzu yanyu.
the garage. Yego hantu hameze nko mu igaraje mu nzu hasi. Hey. Does Adam have these diamonds? None sizo diama Adamu nazara zifite? Yeah. Yego ni uzifite. You need to stop him. Ukwiye kumuhagarika noneho umugabo wawe. Why? Kubera iki? He knows you suspect something. That's why he took the money. He's going to Hari icyo yari yaketse niyo mpamvu yaje muri banki atwara amafaranga atakubwiye na diama wabona agiye kubura akaguteza polisi. You need to find him. Bring him to the house and then call me. Genda ushaka umugabo wawe mujyane mu rugo nurangiza umpamagare. Hold off Detective Chen. Nauza tujyane. I don't want her serving the search warrant until we know Adam's in the house. Katorori. Ati gendure umugabo wawe wabona yafashe diama n'aya mafaranga uko yakuye muri banki akaba agiye kugucika akaguteza polisi ugasigara mu bibazo wenyine. Abibwiye avoka we. Bimeze bite? Hako nino. Polisi. Hakuno. Barakwereka Detective Chesler. Detective yaje hako nino. Detective Johnson. Detective Johnson? Garbage truck was making. Hano dufite iki? This morning. Hold him in. How long's he been in there? Imodoka itwara imyanda mu gitondo yaduhamagaye. You beat him here. Damn. Why'd you call me? Kuki umpamagaye? It was a backpack next to the Vic. Inside we found a no laundry receipt. Ati twasanze agakapu karimo ibintu bimeze nk'amarisi. The address matches the name from one of your cases. Ndetse adresse ziraranga ahantu hameze nk'aho hari ikirego wari gukurikirana. Leonard Weisler. Katorori. Uyu yaratashye. Babwiye ati hamagara umugabo wawe. Gagita. Ni Katie. Come on, Adam. Pick up. Adam itaba Adam ntabwo ari kwitaba telefone ni sheri we. Kuri bano yasanze amafaranga. Where have you been? Adam. Wahoze Adam. The night. Asore gupakira. I wake up in the morning, you're already gone. There's no. Nabyutse mu gitondo nsanga wagiye. All day. Umunsi wose ntiwitabye telefone. The bank? Wagiye muri banki. I need to talk to you about. Hari ikintu nkeneye ko tuganiraho. The money. You're in a lot of trouble. Kuki yotaye amafaranga yose? Hayden. I mean, what's this guy's name? Nabonye uramusore bita Hayden. Nagiye kumuneka. House. Guess what? There's no record of a Mickey Hayden getting a real estate. Mickey Hayden naje gusanga atari umuntu ugurisha amazu. From prison. Did a couple years. Ahubwo ngo amaze imyaka 2 avuye muri gereza bamuziza kwiba imikufi. Doesn't even use a gun. He just sweet talks his way through the security door. Then he blinds. Ati bari baramufungiye kwinjira ahantu. Old school. Akagenda karasa akiba gatwara amazahabu n'amadiyamani imikufi. Dollars and loose diamonds that were never recovered. Atara amadiyama yibyo amadiyama ntigeze aboneka. Niyo mpamvu izo diyama ziri hano, niyo mpamvu nawe yazaga hano. Sasa uriya mugabo ajya gusana avuga ngo arashaka kugurisha inzu yitwa Hayden. Numugezi wa nabi wibaga. Ngo bari baramufunze imyaka 2 ishize bamurekuye, sasa ngo hari diyama zabuze. Doyire niwe wacikanye diyama. There's only one other person who could have known about it. The one who shot him. Hari umuntu wenyine uzi ko ziriya diyama ziri muri iyi nzu, nuwarashe Doyire. Fake name. What do you think we weren't smart enough to figure this out? We have to call the police. Tuhamagare polisi rero tuyibwire. Is get the hell out of icyo tugiye gukora nukuva hano tukagenda n'amafaranga na diyama. Can you go pack some stuff up real fast? Ahubwo pakira ibintu byawe duhunge dore ni ikibazo. Bamenye ko byivanzemo n'abagizi ba nabi. Ziriya diyama ni iz'umugizi wona bitwa Hayden. Bamaze iminsi bakurikirana. Yari yaribanye n'uwitwa Doyle. Get changed. Genda uhindura imyenda. Genda uhindura imyenda. Umukobwa arabibona ko uyu mugabo washaka kubahunga bameze nkaho bari kibucyo bacikanye amafaranga na diyama nanone by'umugezi wa nabo umuntu uvuye muri gereza bishobora kuba byaba ikibazo. Katorori. Yeah. Zan. Hi, Julia. Bite Julia hamagara wa mwavoka we. Ni Katie. He's here, but ari hano. It wasn't him. Ariko byasanga atarowe. Bahita bamwambura telefone cicika. Cicika. Hayden yahageze. I don't know. Call him out here. Hamagara umugabo wawe nuna. Uyu niwe nyiri diyama. Yari yarazibye baramufunga. Uwo bazibanyaza muri iyi nzu apfiramo ari we Ethan. Sasa yafungura ashaka izo diyama. Akunikira umukobwa. Adam. Adam we. Yagasani. Let her go. Mureka agende. Just want the diamonds. I said let her go. Ndashaka izo diyama zanjye ngamureka akagenda. Long time for this. Nategereje igihe kinini ntigereje izi diyama. They are someplace to Kera izo diyama ziri ahantu utazibona. That's right. Because if I just give you the diamonds, Katorori. Here's the thing now. Nurasora turasa twembi. From there,
My gun's gonna go off and it's gonna blow a hole in her. Niyo wandasura aho ngaho uyu mukobwa nawe arapfa. How do we? Let's just talk about this. Reka bino tubiganireho. Sasu katurore bararasana. Usuri bamushyiramo katurore. Mukobwa hasi. Hey! Katurore. Unyubako. Kugeza ubu n'abarashaka diyamaze. Sasu. Irindi. Gusa uyu nawe yarashwe. Adamu. Ko byagenze. Adam. No. Oya. Adamu. Adam. Baby. Yo. Adam ararashwe. In the garden. Stay with me. Adam agiye gupfa yaramubwiye ati muri jaride. Niryo jambo ryonyine yamubwiye. Ati muri jaride duravoka ngaravayo. Avoka nibwo akiyagera Julia. Adamu aramwongorera ati muri jaride. Katie. Avoka ari hano. Oh my god. Mana yanjye. Katururi aza gufasha. Icara. Hey. Katie, listen. Katie, nyumva. We need to look for the diamonds before the police get here. Tugomba gushaka izo diyama mbere yuko polisi iza. It's the only way we can explain what happened without implicating. Nibwo buryo bwonyine twasobanuramo ko bino bintu babikugeretseho. Izo diyama atari izawe. Adam never would have hurt Leonard. Katie, the diamonds. Adamu ntabwo yari kubaza Leonard. Diyama ziri he? It was Hayden. Hayden niwe wabikoze. Killed him with an overdose. Hayden niwe wishyuriye musaza Leonard amwicishije imiti nyinshi overdose. Medication. Narebye mu gitabo cy'imiti naga Leonard nsanga hari umuntu wamuhaye ibinini byinshi. Leonard used to tell me all the time that he could hear someone in the house, but I never. Leonard kandi buri gihe ambwira ngo ajya yumva umuntu ninjoro muri iyi nzu. Looking for things. Uwo muntu ashaka diyama. But you did. I don't. Diyama wazibonye se? Simbyumva. Why did Hayden shoot Doyle? Kubera iki Hayden yarashe Doyle? He end up with the diamonds. Kuki atatwaye diyama nimba ari warashe Hayden nako Doyle? Wande wakoraga mu stand. I mean, how smart do you have to be to decide to rip off your partner, shoot him while the cops are rolling up? Atubira yarashe umwunganizi wabonye abapolisi baje. Kuri miliyoni zisaga 3 ziri muri diyama, ziriya diyama zigaze miliyoni 3. Aragenda kubita imyaka 2 muri gereza. Na avoka. I never told you how much the diamonds are worth. Ntabwo nigeze nkubwira agaciro ka ziriya diyama ko zihagaze miliyoni 3 z'idolari wabimenye uti. Arabaza uyu. Uyavayo n'imbunda na avoka. Hey! What are you doing? Look, okay, I paid my dues. Umva narishyuye ibihano byanjye. As a public defender, namaze imyaka 10 imburanira abantu. I knew he was an idiot. Urakeka ikirego cya Hayden nakimenye gute? Nari mbizi ko ari ikigoryi. Ariko inkuru ye narayizeye. He messes everything up. Ibintu byose dore yabyangije. Ninjye waburanye kugira ngo imyaka 2 abareba mukatira yonyine. Ikintu cyonyine nagomba gukora amafaranga cyari ziriya diyama. None dore yapfuye atamaye kuri diyama. You helped kill Leonard? Bivuze ngo nawe wafatanije na Hayden kwica muzere Leonard. That was all Hayden. Oya ibyo wabikoze na Hayden byose. No utarushoboye kwihangana. Yashaka kwihutisha ibintu. The will. It isn't real, is it? It's real enough. Uretse papuro byuko bansigiye imitungo ni ibyanyabyo. What's the difference? Look, I'm sure Leonard would have given. Ni ibyanyabyo nyine nubwo twabihimbye tukubeshyira ko bagusigiye imitungo ariko nta muntu uzigira kuvumbura. Uzayigumana. Wema diyama. Where the diamonds are. Wembwira aho diyama ziri usigarana ibinzu n'imitungo nta muntu uzigira umenya ko ari ibya fake ibipapuro. Sinzi. Katie. Adam hid them. Adam niwe wari warahishe izo diyama. But I wouldn't tell you if I. Niyo nabanza hano diyama ziri ariko sinahakubwira. Yugasani. You know, that's what I really liked about you.
It was never about the money. Nubundi we ntabwo wigeze wita ku bintu by'amafaranga cyane. But I'm sure they'll turn up. These things always do. Kano kari buze gukora. Katie, kumbe detective. I'm detective. Kim. I'm Miss Franklin's attorney. Bayita Julia, Brian Kim. Byron Kim, I'm gonna need you to step out so I can see both your hands. If you just get Madame Julia, ndagira ngo ujye ku ruhande mbona amaboko yawe yombi. Right now. Jya ku ruhande. No. Jya ku ruhande. You would just listen. Sawa katurori. Detective. Taramurasa. Yaramubangamira. Sasu kuravoka. Yari yarabonaniye kira kigoryi aragifasha kurikirana ikirego cya Hayden amenya ko ari diama za miliyoni 3 bakomeza gufashanya ngo nibazibona bazagabana nawe izo diama yazishakaga ni diama zari zaribwe na Hayden. Meze neza katorore uyu sheri we yapfuye nako n'umugabo we umugabo wararashwe umugabo we ngo nta cyaha cyamuhama gusibye ko ari umuntu witinyiraga ubukene gusa avuga ati amahirwe mbonye ntago nayiteshwa katorore. Ese diama ziri he? Uyu detective Chester nyeneye ubufasha na ambulance none igitaraganya over isa hamagara barakwereka ibyo byarabaye hashize andi mezi 4 bira bintu bibaye mugabo apfuye. Katie, kumbe Katie barakwereka umugabo menye yarapfuye amuteye inda. Waje kumusura detective. Urugo yararusigaranye. A young cedar. It's a nice spot. Lots of sun. Yeah, I think so. It's good to see you. Kiza ukubona umugabo yapfuye amuteye inda. Detective amufashije. Look beautiful. Thank you. Yeah, we're doing well. Well, I came by to let you know that the case is officially closed. Narije kubwira ko ikirego twagifunze cyahagaze. Julia and Byron Kim are the only suspects on record. Hayden na Julia Brian Kim nibo bonyine twakekaga. Her father had a criminal history. Bivuze ngo papa w'uwo mwana nta cyana kimwe arangwaho uwo mwana azakora rwose papa yumva ko nta cyaha bamushinjaga. We've been through that place a half a dozen times, top to bottom. Still can't figure it out. He didn't tell me. Ninzu umukobwa yarayisigaranye ubwo nyine inzibaye. Na n'ubu sinzi ahantu rwose Adam yahishe izo diama. Ariko nakifuje ko nakabaye mazi nkazigwa. Take care of yourself, Katie. Uze kwitaho Katie. You too. Nawe. Sigaranye amafaranga diama ntagazahano na n'ubu ngubu zihishe. Ntagahazi. Ikirego buno baragifunza yari yashize amezi 4 bagikurikirana ubu uyu mukobwa nta ngaru nta kibazo na kimwe inzu niye n'ibintu byose ameze neza nta kibazo gusa yasigaye atwite. Yaje akurino yibera hano wenyine na ahantu hagari atangira kuhira mbega voka yimbwa yamanutse hi bimeze bite sasa yafunguye amazi hano amazi akomeza kumeneka agenda hakuryiyo amazi akomeza kumeneka ndagira ukurikire filime barakwereka kuri no mu bustani munsi y'igiti kiri hano amazi uko yagakomeje kugenda agwa hano hakuno amazi agwa hano nta tuntu muri kubona amazi yaraje akomeza kumanuka kumbe diamadora aho umusore yari yarazitabye mu yandi magambo Katie na diama bwarazisigaranye nize na diama ziri hakunino. Agafilime kacu nako nuko kagenzi yari roki nk'ibisanzwe Imana ibamugisha ndabakunda cyane kwibutsa izi filime ukeneye kuzireba online cyangwa uzi umuntu utabasha kugera ku mu DJ wazirebera ku gasobanuye 250.com ni website mugiye kujya muzisangaho. Imana ibamugisha roki entertainment kazanye ndaje mvemo mu kanya Savimbi nawe azabaho dufilime tw'ubwenge dukomeza dutwika. Ciao ciao.